beri ujian anak sabe ka pondok bede saya tak lulus reng sepona kala ka perasaanna tina mereka kenika apa ambu pun kula tak tega ngabus bibir setel bik tilepek ngempek kenika kak kenika tina make tak munduk pangaji ning kanja tak ana pagia kula tila ngabus aing matana nyap cap puter sayat-sayat sia lebay ki ambukna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muayyad war rasulil mumajjad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tamassaka bi sunnatin nabiyil ahmad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai guru ngaji, para sepuh guru tolangah masyarakat Kak Dinto, wa nakhussu bidzikri salerana semulja Kiai Haji Roji Fawaid Baidawi, Kiai Haji Hamid Muhammad, Kiai Haji Ash'ari, Haji Fathor, Haji Tirmidzi, jugenan Kiai Arifin, kong langkong pengasuh Musalla Riyadul Atfal, Kiai Zainuri sekeluarga se alhamdulillah saat samangken era cikee kanokeun abede kimulotan tantona sebagai pengasuh musalla sengagungi tanggung jawab arabet potra potre dan kuleben panjenengan sekaligus terong ngamponga adu potra potre kita mantermi sami benya angaul lekilian dari panponapan seepareng ngaki pangeran ka Kanjing Nabi. Amin Allahumma. Alhamdulillah dan kula ben panjenengan saat samangken misami karajekian tabuka ate saing ke kita misami kenceng tak busen-busen hadir deka acara pengajian seebede eki minangka bentuk penghormatan dan bahkan pengagungan kaangkui kelahiranna Gusti Kanjing
dan kula ben panjenengan kalamun acareta fadilah, kalamun atunging kautamaan, tanto tak sakoni seekening petek, tak sakoni sebisa pondut. Orang amulot kautamaan nah nikah sangat luar biasa. Orang amulot fadilah nah nikah cek benyak nah. Ben orang amulot nikah tade kenik nah satu jemulotan nikah raja nilayan nang eyarjunan nah Gusti Allah. Kalaben milang-milang kanjing Nabi seemulote. Artena mun manteng dohir acara mungkin bede sekatengal keni karena cengun-cengan nasakoni cek mun urusan maraje ben makeni oncengan nikah iyo korban kemampuan. Tapi mun urusan panganggep nang edelem ate tak oleh kalah, kita harus saling berlomba-lomba setong ka setonga cung pajuan bencung paratuan ka kanjing Nabi. Engki pon apa engki? Artena mun pacet mampunakeun kula ben panjenengan mabede mulotan keun saamperan cek maksa satanian. Mun mampunakeun kula ben panjenengan madeteng oreng satanian cek maksa madeteng salapangan. Oh korban kemampuan na abeuna, betul? Dan kula sering acareta bahwasanya orang tor ngator ragi hadiah nikah tak ngukur sera seeparingana hadiah tapi iyo korban kemampuan na abe seabri hadiah. Lambe caepon Nabi Sulaiman nikah pernah mabedo pesta. Kijak pon nyamana Nabi Sulaiman pestanya tanto besar-besaran. Karena Nabi Sulaiman nikah di samping Nabi Sulaiman nikah cuken utusan, tapi Nabi Sulaiman cuken aropa aki penguasa rato. Geluna cek sakenga sakelasa kalebun we mun pas mabede mulotan kun perak 10 orang kan akan jadi gosip selebriti. Cek jeria kalebun makun perak agosip makun perak amulot kasapoluan edim maseta salep kan ekasangku kalebun kasamput geluna. Artena korban kemampuan lah Nabi Sulaiman mabodo pesta besar-besaran ropa-ropana senyamana rakyata dari berbagai kalangan ingin melibatkan diri teronyumpenga kiaka pangajienna pada bun panjenengan di parlo kanta panika kadeng-kadeng tatangga berek temur lauk deje po ampo bede senoro aki engki napa engki tina pon lek dikamon mabodo pangajien deki bule nyumpenga sumpil 300 miki bule nyumpenga dengkuring tos 50 tina pon lek bule senangkunga teropa tina pon lek bagian hadrana pecakna bule pon bocakna seberem mati kakeni kopa jelas ka ada anika eka robut lah. Ternyata ketika Nabi Sulaiman nikah mabodo pesta panjenengan acara parajo keben-keben sekalipun sebagai rakyat nikah norok melibatkan diri teronyum pengajukan muncakna bahasana mangkenan ingin turut berpartisipasi gua nawa lopot ki berarti apa enteran pian kau lagi alhamdulillah banyak yang ingin turut berpartisipasi impian cek teliti nah cek kau le perak mancing mantur barokah amin. Berarti ampian perhatian, berarti ampian takman kaeman fokus ka kaula kembali ke lab alhamdulillah. Kebon-kebon serajo sakelas macan dan kula teronyumpengan Nabi Sulaiman
ngibo pokang ngasape. Keben si akeni anben macan setingkat serigala ngibo pokang ngaembi. Ternyata bilis nih keni tak mau tinggal diam, ingin turut berpartisipasi. Takut tapalecok boleh. Ternyata bilis nih kan ngibo pokang ngabeleng. Kalau kelak bensa kancaan lis mata bes ngabes area si aparlo Nabi Sulaiman rato tade rato se kekuasaan na aluasan ben Nabi Sulaiman neng itu nyari ya bean perak nyumpeng pokang ngabeleng tak kir mikir ongku bean lis akhirnya bilis dengan enjoynya berkata innamal hadiyah ala qadri muhdiha. Hadiah ria tergantung kadar kemampuan nasi abri hadiah. Beni pola nasi hadiah anak Nabi Sulaiman masa engkau pas ngibu pokang ngasape enggak tak mirip cat ecece engkau engkau bilis ngibu pokang ngabeleng ya adulah engkau bilis engki napa engki artena beni sepola na abe kade tengan tamui presiden pas kotu memaksakan diri ngangka pizza padahal tepakna tandik pizzi gelo angki mun bedena tu kentuk kena angka aki mun bedena aing ngala ang beki mun bedena ternyata buana ta'al beki tak ada sinai soro naik tibe tak ana pagi ya manter barokah amin Allahumma. Nah amulot ngak nih kajukan sekelas tokoh masyarakat mengerahkan masyarakat neng lingkungan torek kaula ka mabode mulotan macek buleji mabode mulotan ti kami noro akina siap bule nyomponga hadrana siap bule nangkunga sound sistema siap bule nyiap akina pangkunga siap bule nyiwa atabiro siap bule ngampara lamakna majero enten ngampara malolo oleh tak apa konekanya mana nyumpeng tenaga keng satojo nikah se etoro aki kamulotan samangken manter pada ekatarema aben kuste Allah teti bis cabis seabe seeka para tuwi ben kuste kanjing amin Allahumma. Intina mulotan nikah tantaretan pembacaan solawat kerwa panjenengan mun amulot tantaretan kor solawat pun laksana aki wes terlaksana gelok solawat pun baca sana jen pas kula tak usah ceramah cukup engki napa engki wabillahi taufik wal hidayah cakna cukup. Nah, kau leben panjenengan beri ceramah agama beri mauidhah hasanah nikah mak leteti tambeun pangauningan sana jenik sakoni geluna panjenengan tak era ceke ngatori rabu kiai raja ngonceng senik kenik mara kaula mulai lambok apa cetak raja mara nikah pun alhamdulillah kaula lambok atempeng beruk pernah mencapai 58 kilo capo abini samangken toron ka 50 kilo tandaretan engki berarti setengah gintal kau udah berak nikah kita potong lain nagian tapi sepenting nek kene cek enteng aki mang demang cek remi aki ajem kate make kene tokolan na pelas kau lagi mantur barokah amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad. Banyak orang kadang atanya umur rata kerjet kaula ben umur ni kata sesuai rajana beuten atuan umur tina pun empian tak usah oning takut bitong deki ben empian keng mantur barokah amin Allahumma amin Allahumma. Intina maulid solawat artena munten kula ben panjenengan era ceke elesan selebur asolawat napa pole era cike ate senantiasa asampung kase solawati syukuri dek ka Allah kerep mulutanna kaula ben panjenengan alhamdulillah seneng tak seneng asolawat seneng tak seneng asolawat alhamdulillah kaula ben panjenengan sajen kerep solawat sajen kerep mulutanna
fi kulli sanatin wa syahrin wa jumu'atin wa yaumin wa lailatin wa sa'atin minas sa'ati wa syammin wa nafasin wa lamhatin wa tarfatin minal abadi ilal abadi wa abadid dunya wa abadil akhirah la yanqati'u awwaluhu wa la yanfadu akhiruhu. Solawat kaula ben panjenengan niat kamulot saben taun, saben bulan, saben minggu, saben are, saben malam, saben jam, saben nyerguk nyaba, saben menghembuskan nafas, saben mata alerek, saben mata akedup, tak ke pege, tak be coba, tak bu ambu, tak beng tobeng, terus pagilia dek ka Guste Kanjeng. Ane kalaku tetireng soki dek pak ke akhirat. Alhamdulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma yaumal qiyamati ghaira khaib. Solawat ben salam seros terusan, se sabung menyabung, se berkesinambungan. Ayaturagi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengucapnya laku neng etenat kiamat bakal dateng tak dalam kabadaan rogi. Artena orang secakang asolawat, orang sebejeng ngatore salam, laku ne kadeti orang sesoki depak ke akhirat. Alhamdulillah. Salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, Muhammad, salawat ka Muhammad. Akhirat paling soki oleh nikmat, akhirat paling soki oleh nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Napa pole pak erpak na endi anak pangaji patorok neng musolla Riyadul Atfal. Alhamdulillah. Kenangan anak kanak kene bu lempu ya jeri didik tapai kalaben solawat kenga orang sepokona nikah tantare tantapana tak lopot dari dua Quran solawat. Dan kula samangken abri contoh siap mirngagi nggih. Bedepan saponapan debu seneng debu panika nyebut telok-telok perkara tapi nomor setong ben nomor dua ayat Quran ben solawat saja. Beda debu ajelas aki bahwasanya amalan se cukup emaus sanajan tak oning ka artena bahkan tak khusyuk dalam macana kenceren pakun eka oleh napa genika setong Al-Quran dua solawat telok hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ampian tak oning ka artena maca Quran gencer, ampian tak khusyuk macana mau solawat gencer, ampian tak paham ka maksudta napa hasbiyallahu wa ni'mal wakil pakun gencer. Alhamdulillah. Setong bendua beda Quran beda solawat. Kurutan kula dimin neng pondok aparing jugen amalan santreria muntero pernah aneng pondok cek lopot dari telok. Setong palebur maus Al-Quran, dua palebur maca solawat, telok parisik palebur apresian. Oning karisik ki, oning karisik inggi, risik nika ketemu karombu sakoni, kata nyaman panjenengan, munta tolong munta frise parekas orangnya, bede carkalacir sakoni, deg-deg parapi, bede kotor sakoni, sapuwe pabrise, risik nika di samping eka pernah bede neng ponduk, eka tajem ilmuna. Alhamdulillah. Setong bendua napa Quran ben sholat ini kata panaringkona wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Malah Kiai Ruham bin Ihsan bin Khomsi bin Ahmad bin Ashhar
pujuk bagan dan sido bulangan nika aropa aki iyut dari kurutan kula ke Khalil As'ad. Kiai Muhammad Khalil bin As'ad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Khomsi bin Ahmad bin Ashar Abin tarik de atas ternyata nyampung cuken ka Kanjeng Nabi. Mantur olia barokana kita sateja. Amin. Allahumma. Keruham ni katantoretan fotona diteti. Keruham ni ka aslina neng beranyar Kak mah Mekasen pas alefele sareng Nyai Nursari potrena Kiai Ismail Kembang Kuning lah ani ternyata nurun lagi katurunan setop etop teti Kiai jeraje panjenengan napa diantara tapana keruham telok juken setong lebur ngatam magi Al-Quran dua lebur maus dalailul khairat napa dalailul khairat esena solawat pakun benih ying huying bacaan lagi dalailul khairat aise solawat telok napa open kata tangke cak epon mun ngakungi deeren setak sami sesetong abagusen sesetong ajubeen nikah seebeki orang se abagusen se ajubeen epon dutibi pada Kanjeng Nabi lambek pernah ngakungi dua siwek sesetong siwek ke bilu sesetong siwek ke loros kaparlo ebeki salah setong sahabat ternyata seloros ebeki sahabat sebilu epon dutibi padahal siwek nika angkuyeuna anyamanan seloros engkina apa engki ani kamun abri ka oreng sekali-kali sebagusen bagi oreng kaula alhamdulillah engak-engak masih tabalik ke keruham. Tetimun kaula ni kamun koncengan oleh gedeng biasana saya mulus kalak tibi saya ker-ker itu kaureng. Empian cak gelek mun pada hoi. Mas empian potongan napa ada mun kaula lagi. Biasana mun abri ka oreng saya coba bagi oreng saya mapan palain kalak tibi. Mulai samangken acer sana jentak ros-terosan sekali-kali saya fokusin bagi ka oreng. Mantir era ceki ana bisa ngamal lagi. Amin Allahumma. Orang ni katero kabagusan tantaretan bede beuni nagia pada ben ampian mancing neng etase ngangkui beuni napa punten ka anje bede si alako katase mun mancing ngangkui beuni napa punten orang tero mancing kabagusan ka pangeran la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu kalian semua tidak akan memperoleh albirro pada kebajikan hatta tumfiku sehingga kalian menafkahkan mimma tuhibbun sebagian dari apa yang kalian sukai teticok kun perak sepon abek pusen malolo bagi ka oreng sekali-kali pereng sepak-repakna kaleburi bagi ka oreng nika bisa teti pangunduna ka bagusen mantir era ceke ana amin Allahumma amin Allahumma mun pon ka pusen ni abri ka oreng kan banyak lamben nah enggi kan artinya kaprana orang ni kamun pon pusen dek kanapa sebede abe nah nika biasana tero bagi orang abe na tero ngubeuna si anyaran otabe si abegusen engki napa engki kan mangkana kanje pangeran tak madebu hatta tumfiku ma tuhibbun enten tapi mimma tuhibbun sabagian dari seekaleburi bekna tak kotu sadojo tak kotu sakabienna sabagian ampun cokop nika acer abe ngorban aki seekaleburi ben abe Nabi Ibrahim panjenengan pengorbanan nika tak panengkungan Nabi Ibrahim tantaretan dari saking cintana ka pangeran teronyo pria kabagusan dari pangeran seekorban naki benikun harta mun kun perak harta ekorban naki cok Nabi Ibrahim nikah soki tak soki tak soki empian mun oning Nabi Ibrahim nikah endik ternak nani ka ejogo pate nama lolo 12.000 saben pate kalongi emas mun patik nama lolo 12.000 kira-kira sana pa ebu ternakna sana pa ebu ontana
Masa nak patek 12 ebui panuku nak ambil lalema. Kan mereka nak ternak patek men. Nabi Ibrahim berarti ontana, sapena, embikna, abunyaan boleh benjumlana patek saya agungi. Ini kan menurut setong keterangan. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana Nabi Ibrahim munting akurban saben tahun tak panangkungan. Nyam beli embik 1000. Nyam beli sape 300. Nyam beli onta 100. Coba mun pas embik samangken regana setong anggapkeun 2 juta. Kaliaki 1000, 2 miliar pun. Samangken sapena misal regana setong 15 juta. Kaliaki 300. Sanapa pun 4 miliar setengah pun. Gelu. Samangken pas misalnya ontana panjenengan 100 setong onta regana keun 50 juta. Kaliaki 100 5 miliar pun. Tambah lagi ben sekilo, sana apa berarti 5 miliar tambah 4 miliar setengah, tambah 2 miliar, kan pun 11 miliar 500 juta. Mun pas bagi kakalebun cedung, insya Allah lorong si meto hiki nih kan, ranta lonyo kakapi. Mun par loro rumah nampian yaspal kakapi ya. Mantur barokah, amin Allahumma, amin Allahumma. Tapi ternyata hatta tumfiku mimma tuhibbun. Benikun perak dari ternak na Nabi Ibrahim sampai putra na pakon korban naki pakon sambeli pucek ring Nabi Ibrahim nikah Khalilullah pacet kekasih pilihan Allah. Nabi Ibrahim nikah bukan kaleng-kaleng, mentalnya bukan mental karopo seperti anak nahnu wa antum sekalian. Anak pakon beli ongku cuma keng akhirat tak yeti ini ben Gusti Allah gente embik kibas dari swarga. Kau leben panjenengan deng-kadeng beri ujian anak sabe kaponduk bedese tak lulus reng sepona kala ka perasaanna tina mereka kenika pa ambu pun kula tak tega ngabus bibir setel bik tilepek ngempek kenika kak kenika tina make tak munduk pangajining kanja tak ana pagia kula tila ngabus aing matana nyap-cap puter sayat-sayat ya lebay ki ambukna mantene sapora amin Allahumma engkilakar endi anak sabane ponduk ni kan nyok dedehi engki napa engki tore empian napa boleh pas endi anak saya berstatus anak mama oning ka anak mama. Mun anak mama ni kan tiada hari tanpa mama. Resa are keloni, resa are kopok ben sama cema panjenengan pas sabuk neng ponduk ibu ni kan biasanya paling alus perasaanna. Mun pas kerem anak pe ngempek, bu biasanya mun pas entar ka ibu lulus kene ka. Lulus berema langsung yamit aki ka kiai. Angki pas nangis story na bu kula ambu apa ibu bodai pondok ternyata tak nyaman ten apa nasi tak nyaman cek dengan pondok dia nyaman mari pun kula ngerasa aki tibi tak nyaman ternyata tina bungu ambu bok namun ambu kabulu kapak na tina pangari abu na tina pun bok kula bilahi bungu ngari abu lah pokok ambu kula munduk tak ana ten bok makin ngari tak ana apa ten wah makin pun yentari ibu nepak na bok namun ambu munduk sambil pesele songot tak kira apa bini ibu nepak je nyaut tina pun pak tak apa pokok pak ambu munduk makai tak apa bini ya sambina bisa bini tibi ulah dikit ya engki judul lah bakun si ambu agak nikah engki napa engki anika kan kabele takok takude panjenengan samangken nyaman ki endi anak sabek nang elangker resa are bisa paleman ka compokna marena nikah beda jenjang berikutnya jangan menyerah cek pakala ka perasaanna kenikan bagian dari pengorbanan tapana panjenengan orang sepuh laben kata tegeueunna anak patah pacukan alaben kata pernah anna tapana pani kalaku si pekal tetilen cenen kamul jeun dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Jangan kira tetes demi tetes air mata itu tak bernilai di sisi Allah. Jangan kira tetes demi tetes air keringat reng sepona alako kaangkui abiayai anak dekik bedening ponduk tak ada kencerenna nang iajunana Allah satojo bodo nilaiya famay ya'mal mithqala darratin khairan yara wa may ya'mal mithqala darratin syarran yara kapekusen saraja darrah kapekusen sabikina sawi
kapakusen sebesar atom ni kalaku berde belusen nak ya junana Allah. Siapa lika kacubaan sebesar atom ni kalaku cukan akan dipertanggungjawabkan. Muka-muka kapakusen kita satu je eka tarema ben etekella kencerena ya junana Allah. Kacubaan kita esaporaa kenginga totaan pangapurana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Barokana mulotan tua eki musalla riyadul atfal panika manter terus patamba maju ben Gusti Allah. Kiai pengasuh sakeluarga ben kiai pengasuh musalla man kak diman saos misami eselanana kasapeureun neng epanggelianna kaangkui alatin potra-potre kaum muslimin umat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sebagai orang sepona abiyayai potra-potrena berde seki asakola madrasah berde seki ngaji neng eker langker berde sepon munduk neng pondok pesantren satu je manter pamura ara cekena ben Gusti Allah satu je manter berkata usahana ben Gusti Allah. Panjenengan yang mangken ating keleki lakona demi kaangkui amulot ngurmat kelahiranna kanjing Nabi muka-muka lalakon seetingkel mungkin panjenengan tak oleh obeng tak oleh ponapa para je kentena ben Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kong langkong manter tetia kenceren depak ke akhirat. Tua ke potra-potre kaula ben panjenengan cuken senik kenik saya ngaji musalla riyadul atfal otabo saya ngaji musalla man kak diman saos otabo saya pun patoro pondok pesantren kak diman saos nang coba nang matura atau bahkan mungkin berdesa ke luar negeri manter patabuka ada na ben Gusti Allah manter kempangan narema selenan ilmu pengetahuan burukenna Allah ben Rasulullah lebet para rukuruna hamba Allah pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibu salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibu salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna ya Rasulullah qattu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul
salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad Allahu Allah ya imam al-qiblataini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu abdullahi abdul muttalib wa hashimun abdu manafiyan tasib ya Rasulullah ya rafi'a syani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wa ummuhu aminatu zuhriya arda'athu halimatu sa'diya mauliduhu bimakkatal amina wafatuhu biqaibatal madina ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'is salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salam
أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وتشرف وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على جسم محمد، اللهم صل على عقل محمد، اللهم صل على صدر محمد، اللهم صل على قلب محمد، اللهم صل على فؤاد محمد، اللهم صل على روح محمد، اللهم صل على سر محمد، اللهم صل على نور محمد، اللهم صل على صفات محمد، اللهم صل على ذات محمد، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في جميع حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم فشفئه فينا وشفئنا في أنفسنا. ربنا سهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. اللهم يا الله du Allah na Nabi Muhammad abtina sateja matur sakalang kong dek kaajunan Gusti ampun etang ke kaangkui abe bisa hadir akompol ning majlis mulotan kak dintoh muka-muka tetielen celen abtina teka hajat nyabis ka Mekah Madinah ya Allah. Abtina terong ngarasa akia ko besana atawaf aleng-lengi Baitullah. Abtina terong nyipcepana nikmat ta aziarah langsung ke astana Rasulullah. Abtina yakin dek kadebuna Rasulullah bahwasanya orang seaziarah ka Rasulullah sabak dena wafattah pada ban orang seaziarah ka Rasulullah di masa hayat manter ki etang ke abtina sateja ya Allah ya Allah ya Allah. Abtina pun tentak ngampu kina kekuatan ben kekayaan na abe. Abtina lakar fakir tak ngakungi papunapah namung ajunan semaha kaya. Muncul eki dari kekayaan na ajunan ya Allah. Patetika kempangan kaangkui abtina sateja. Benyoon cek cabutnya be abtina ya Allah. Couli pamate abtina ya Allah. Munta abe benak poto teka hajat ka Mekah Madinah ya Allah. Abtina beni orang kisoki ya Allah. Namung abtina apangiran dek kaajunan adzat semaha soki. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah.
اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة من غير حول منا ولا قوة مع العافية والسلامة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم اجعل هذا المصلى رياض الأطفال منبع العلوم النافعة والمعارف الساطعة والأخلاق الرافعة والمنن الواسعة. اللهم بارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين وتلاميذنا وتلاميذ جميع المعاهد الإسلامية والمدارس الدينية أينما كانوا ووفقهم لطاعتك وفضهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم يا الله kalamun hadir abtina dek ka majlis kak dinto bede kenceren saya bisa iarap nang iajunan na ajunan nyon kenceren kak dinto cukan hadiah ake dek ka orang sepodua abtina ya Allah. Manusia saya berjasa ngarabet peten kasara abe abtina ya Allah. Nyon pakilia kicuken dek karu-kuru abtina ya Allah. Si ampun berjasa ngarabet rohani abtina ya Allah. Dua-dua namantar abtina sateja tak cangkolang adek ka mereka ya Allah ya Allah ya Allah. Belis ki kapegusan na mereka dek ka abe abtina kalaban kapegusan saya langkong sampurna ya Allah. Allahumma kalaban kaberkatan kak dinto nyon pakilia ki kalaban terus dak ka abek ben kanak poto sayang kena poto abtina sateja tak ada sececer mantir tetia orang sekus pekus dak ka ajunan pekus mungku ajunan abtina terus areng sareng masuk ka swarga na ajunan ya Allah. Mantir tak usah apernyeper dak ka neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi waskinna jinanak Ya Rabbi ajirna min adabik Ya Rabbi waskinna jinanak Ya Rabbi ajirna min adabik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.